Mlado momče, student na возраст od 21 godina, je noviot registriran slučaj na HIV pozitiven vo Vinica. Zaboleni od testovite gi napravil vo Skopje, a od Centar za javno zdravje zasega nego otkrivaat načinot na inficiranje. Ova je tret slučaj na HIV pozitiven vo Vinica od 1991. godina navamu. Prethodnite dvajca bolesta neja preživejale. Inak, uspored Institutot za javno zdravje na Republika Makedonija vo tekot na mesec maj 2017. godina prijaveni se 3 novi slučaji na HIV-sida, site od maški pol na возраст od 20 do 39 godini od Skopje i Tetovo. Soglasno evidencijata na prijavenite slučaji, kumulativni od brojna lica zaboleni so sida od 1987 do 2017 je 336, pri što bolni od sida se 181, 155 se HIV pozitivni, 83 se počinati, a 253 lica žive ad so HIV sida.